ungaveli ekumateni ekujuleni uthi ngifuna kwathi Jesu nemandla amvusa ethuneni. That power, once ufike wathi lamandla uhambile. Lamandla once wathi akabanga kuwe ethi kwetinto tetendekaleyo ngoba ayokhona kumanifesta kithi lamandla lawo. Ngithi mina uMhabakukhu uthi noma ngabe sekuphela konke as a prophet kwangathi bekafuyile beku agriculture lo babelo, because the tinto at mentionayo mentiona tinto njengamlimisi. Uthi uNkulunkulu noma ngabe lesimo lesikuso sekuphela naletinto leti, mina I will always glorify you, I will always praise you, I will always think my life. Leli gama lithi Habakukhu lisho ukuthi think, namathela, ntakunamarela. Leli gama Habakukhu ndaqhubeka nikunamarela angeketshintshi hambe singarikona kwangathi inkosi ngasithi as we wait upon him kulahleka tinfo. We will continue simeke sure ukuthi lebandla leli liyaqhubeka simkhonde labanye abantu bambone kithi. Hambi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And then that's my teaching today. That is my teaching today. Bazalwane singethi la ngalusine silethwa ngokuthi sitawufuna impendulo tetini. Asiqaleni manje sifune ubuso bakhe. Seek my face. Sifune yena ngokuya kaloku asithembise kona lo angacamba imanga. Akusirong ukuthi ithandazele manje ungabi kakhulu utela uteletini. Sometimes ngeke uphenduleke ngoba you miss other part le ngaletha letinto empilweni yakho. The part le attract other things ngilokufuna lo mbuso waNkulunkulu. Mbuso waNkulunkulu uJesu nelivi lakhe kube ngakithi. Uthi yena Jesu lo lokunye kutawulandzela. Hambi ngojikelwa yivangani. Hambi ngajikelwa yivatsala. Hambi ngajikelwa yivamashaka. Hambi ngajikelwa yivamakhelwane. But we'll always glorify God. Itanyikela mtomdzayina kuyamahlweni eka wena Xikwembu. Yilava we kahle sitela sitawufuna uNkulunkulu. Sesimtholile nje lokuphupha uthi wena ugijinyiswa bakhomba kuvimba estation bathatha ifoni okahle kahle kwakukhombuzwa kwaMthuli. Why all the time people lakho is all about these things of this world? No communication. Awuphuphinyana neshumayelo levesi. All the time when uphupha ibhasi kushiyile uphupha wonakala imova endleleni ongafiki la uyakhona. Lokho khoma kona ukuthi bazalwane once maphupho yethu as station sinye angamuvi CV communication yaNkulunkulu sitibona sisenkonzweni sitibone sifunza live laNkulunkulu sitibone semthandazweni solo thina segijinyiswa siyakhinywa which means there is something is a shorter lakithi. Wena usaphupha wena uvela uphilele usajayiva lena uvuka ubhadle too much bakubude labaceleni bakubona uvile ukuthi bekuna ukuthi anxa kwengibhora manje usaba nokubatsheka ukuthi bengishaya ama get down ngilenye ithaveni sathele ukuthwele kwakwese thaveni uyobitha amajayivani labanye hey asiceleni uNkulunkulu sithi boss sitele wena la. Uma ngabe uthi ubona kusile kulabanye wabakhutsata bakhutsala nathi sitele wena ukuthi usibeke ezingeni lolufunako sitele wena. Phela abantu bathi uphumelele umuntu emhlabeni ngalesikhathi netinto uma ungaba netinto ungaNkulunkulu akakaphumeleli. Umuntu ophumelele emhlabeni ngalesikhathi athole uNkulunkulu bonke bungakuye uphumelele ngoba uthole into longahamba lehlekeleza la ungasibi kangaka abantu abathola banayo. Ngisho uNkulunkulu mina yini eliphalishi yini yani imova yini uyangangena ungangena kaze uphumelele uthola ukuthi unaboti imova letiningabe mara uNkulunkulu angatholakali. Ngithini bazalwane mina ngithi uphumelele uma ukuthola uNkulunkulu straight wabanga kuwe usuka uphumelele empilweni egameni likaJesu. Amen. Amen.
nje ushaya leli bhuku lakho ya wabona manje uthi Can see them from this distance.